tugiye kurebera hamwe ikintu wakora ugiye gutangira gucuranga gitari kugira ngo tuzakomeze tujyana neza. Nibyo niba uri mu beginner kuri gitari usabwe kumva ibintu ukabikurikiza. Ikintu cya mbere, tip ya mbere, uko ugiye gucuranga banza ukore warm up. Niba intoki zawe zikonje, shyushya amazi urambikemo ibiganza byawe, ubundi ubone gukora warm up. Tip number 2, ugomba gukaraba cyangwa gusukura intoki zawe kugira ngo niba hariho amavuta abantu bisiga za gikotoro ave, warangiza ukazihanagura ukazumutsa neza. Tip ya 3, ugomba guca inzara. Ku bantu bafite inzara ndende ntabwo bimacunga kuri gitari, sirtu ukuboko kw'ibumoso, left hand. Ugomba guca inzara ukamenya sure ko inzara zawe ari ngufi. Ikindi ugomba gukora mbere yo gutangira gucuranga gitari, iyo uri gukora ukumva hari ahantu ufite ububabare, biba bivuze ngo iyo exercise uri gukora uri kubikora nabi. Ruhuka uzakomerezeho. Ugomba gucuranga slow ujya up to speed, ntagomba gutangira kuri speed. Ibyo bizagufasha kumasteringa n'intoki zawe, kumenya kubanza gufilinga iyo exercise ugiye gukora, uwo mwitozo, ubundi ugende wongera speed. Ugomba kudacika intege. Hari gukora ukumva birananiranye, wafata code ukumva wapi intoki nizigerayo, ariko never give up. Please komeza ukore, uhatirize birahaza mu gihe runaka. Koresha intoki zabugenewe, ntabwo imvanta. Niwe imvanta nyine uzajya ukora ibintu kubera ko bikoroheye, ariko mu buryo butari bwo usange ntabwo bikurimise kujya ku yindi level. Icyiza cyo gukoresha intoki zabugenewe, fingering zirizo. Si ngombwa gukora igihe kirekire. Abantu benshi bari bibaza ikibazo, bibaza ngo kugira ngo ntacurange byantwara iminsi ngahe, byantwara igihe kingana gute, ese nazajya nkora igihe kingana gute. Gukora practice ntabwo bidependinga n'amasaha wafashe, ahubwo bidependinga na tension ufite. Kora igihe gishoboka, ariko ukora exercise mu buryo bwateganijwe bwa nyabwo, ariyo bita productive practice. Igihe cyiza ubundi wakwiye gufata nk'iminota 30 iri mu beginner, iminota 30 hagati ya 20 na 30, ugakora exercise zawe ukumva naniwe ukaruhuka buhoro. Uko ugenda uba advance bigenda biza wongera amasaha. Si byiza gukora igihe kirekire rero. Subiramo umwitozo wawe kugeza igihe uwukoreye neza. Nibyo bavuga ngo repetition make perfect. Uko usubiramo ubasha kumasteringa exercise yawe. Ntabwo bivuze ngo ujye ufate umwitozo rimwe uhita ngo wabikoze. Usubiramo revising, bizagufasha kujya ku yindi levels. Mu gihe uri gucuranga code ugomba kumenya root note igize iyo code. Niba ari minor ukamenya flavor yayo, ni iki kigira code minor, ni iki kigira code major, ni iki kiri kugira code septième cyangwa 7, ni iki kigira major 7, ni iki kigira diminished. Izo colors ugomba kuzimenya mu gihe ugiye gucuranga code, ukamenya buri code ni ihe note yigira iyo ngiyo iri. Ikindi kintu cy'ingenzi mu muziki, agura earring yawe, imyumvire ku buryo umuntu acuranga major 7 ugahita identify iyi code ni major 7, major ukaba iyi code ni major, minor ugahita identify code yariyo. Wagura imyumvire yawe ku muziki. Ibi biragusaba gutangira kumva indirimbo zigiye zitandukanye, kumva uburyo melody zigenda, biraguhereza kwaguka mu matwi yawe, uko wumva umuziki, ibitekerezo ku muziki. Ibyo biragufasha cyane.
abantu benshi bakunda gukwepa siyori. Siyori ni ingenzi mu muziki. Menya siyori y'ibyo ugiye gukora, wenda ntibe nyinshi ariko umenye uko bigenda. Siyori ituma ujya ku rundi rwego rw'imicurangire. Iyo uzi siyori ujya ku rundi rwego rw'imicurangire, wajya n'ahandi hantu hari abanyamuziki wakumva terime bakoresha. Hari nk'ukuntu bavuga tugiye kugenda 251, ukamenya 251 ni ibiki. Ibyo ugomba kumenya ni part ya siyori. Siyori ituma ugira indi myumvire ku muziki, ukagira n'indi hishurirwa. Tuvuge nk'urugero ku bantu bamaze kuba advanced, bavuga cultural change. Cultural change ntago ari ibintu uzakora practice ngo birizana. Bisaba usome izo concept, nurangiza ugiye kubishyira muri practice. Abavuga 5 izo siyori ukabuzizi. Ubwo murumva ko siyori ni ingenzi. Isibe kuba nyinshi ariko ujye usoma mbere yo kugiye gukora. Bizatuma waguka mu myumvire yawe y'umuziki, mu mikuru yawe y'umuziki. Bizaguhereza irindi hishurirwa. Urimo uracuranga, hari amaconcept menshi. Bizaguhereza uburyo ushobora kubaka kode mu buryo butandukanye. Ibi bintu ukwiye kubyita mu gishaka kugera ku yindi level. Point yanyu iryoshye, iryoherwa n'umuziki ugiye gukora. Feel wumve uri gucuranga n'ibintu birakuryoheye, wumva umeze neza. Welcome to another episode. Tugiye gutangira tureba uko imigozi yitwa. Umugozi wa gatandatu turutse hejuru bawita mi mu rurimi rw'igifaransa. Icyongereza bawita i. Uwa gatanu bawita a. Mu gifaransa ni la. Ubukurikiyeho bawita d. Uwa gatatu turutse hejuru d. Yuri open. Icyongereza niyo bita d. Mu gifaransa ni re. Ubukurikiyeho wa gatatu turutse hasi bawita G. Sol mu gifaransa. Ubukurikiyeho bawita B. Wa kabiri turutse hasi B. Mu gifaransa niyo bita C. Uwa nyuma ariko ka mbere kano kari fina bakita nako E. Uvuga gitari tuninze ku buryo buri standard. Uwa gatandatu n'uwa mbere yari ama open ni mi cyangwa E. Ni ukuvuga ngo gitari standard igomba kuba tuninze gutyo. Byose biri open. Uwa gatandatu wa bass uvuga E cyangwa mi, A kurikiyeho D, G, B and E, higher E. Twabonye ko uyu mugozi witwa mi yari open. Urabona ufashe muri kano kazu ka mbere ufashe. Iyo tuvuye kuri mi twabonye ko umuziki ugira amanota 12. Bitewe naho uhereye ugomba gusoza ariko amanota 12 yasoje. Reka duhere kuri uyu mugozi witwa mi. Uyu wa mbere ni mi open, wafata kano kazu ikaba F cyangwa la cyangwa fa mu rw'igifaransa F cyangwa fa. Wakwimuka mu kandi kazu gakurikiye biba fa dièse cyangwa F sharp. Wakwimuka mu kandi kazu biba G cyangwa sol. Waza muri akazu nanone bikaba G sharp cyangwa sol dièse. Wakomeza ikaba la A. Waza A sharp mu kandi kazu B. Wava kuri B tuza kuri C sharp D sharp then E. Niyo muri kuri gitari haba hariho utudomo tubiri muratubona ngo utudomo tubiri hano
aha utudomo tubiri, aha niho gitari irangiriye. Ni ukuvuga kuri uno mugozi rero tubona amanota 12. Open E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E, higher E. Ibi rero ni kimwe no ku mugozi wa gatandatu kubera ko zose twabonye ko ari mi cyangwa ari E. E, F, F, F sharp, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E, E. Urabona ko ni E zombi. E, F, F sharp, G, ubwo ndi kuvuza uwa gatandatu n'uwa mbere. G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E. Ubu utangiye part ya kabiri ya gitari. Uwo ni umugozi wa mbere n'uwa gatandatu. Tuje kuri wa gatanu twawise A. Yari open cyangwa la open A. Ubu dufashe mu kazu ka mbere A bibaye A sharp. Twakwimuka mu ka kabiri bibaye B. B mu kandi C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, then A. Urabona ko tugeze ahandi namwe dutangiye kuri A. Open A, wafatirana hano utuzu 12 dusoje A. Ni uvuga utu tuzu utubaza ni 12 kubera ko amanota ni 12 yose uhereye kuri aka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni ukuvuga birepresenta amanota yose 12. Ni ukuvuga iyo ari open ukagaruka no kuri 12 ubu ubongeye witangiye. Uyu mugozi urarangiye wa gatanu. Bisubiremo open ni A, A sharp, kazu ka mbere B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, then A. 12. Tujye kuri wa D. D ni wa gatatu duturutse hejuru. D yari open ni D ko twabonye. D twafata akazu ka mbere D sharp, D sharp mu kazu ka mbere D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, then D. Rana none 12 birarangiye 12. Subiremo open D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, B sharp, then D, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C,
cyangwa B sharp, C sharp, then D 12. Amba umugozi ukurikiyeho twise G, umugozi wa gatatu uturutse hasi. G yari open ni G, mu kazu ka mbere wabita G sharp, twava kuri G sharp tukajya kuri A sharp, B, C sharp, D sharp, E, F sharp, then G. Bako twongeye twayigaruka tugeze ahandi ku 12. Nsubiremo G sharp, A sharp, E, B C sharp, D sharp, E, F sharp, then G. Mba tujye kuri wa kabiri. Twawise B yari open, then B, C, tuvuye kuri B tujya kuri C, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, then B. Handi 12. B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B. Wambere twabonye. Murabona ko kuri buri mugozi ko twagiye tuwita tubara amanota 12. Rero turebe uburyo bwo gufata amakode bita KGD system. KGD system igizwe n'amanota 5. K ariyo bita do cyangwa C, A ariyo bita la, D ariyo bita re, G ariyo bita sol, n'ayo makode agize igitari KGD system. Katurebe rero code ya mbere K, C ari open, C open, uru rutoki rufata umugozi wa kabiri mu kazu ka mbere, urutoki barwita rimwe, mu kazu ka mbere uru musumba zose rugafata umugozi wa kane, mu kazu ka kabiri uru rukurikiyeho rugafata wa gatanu, mu kazu ka gatatu. Ibindi byose bari open. Iyi niyo nota bita do cyangwa C. C, major chord. A nayo dufata aka gatoki gafata umugozi wa kabiri mu kazu ka kabiri, urukurikiyeho umugozi wa gatatu mu kazu ka kabiri, n'uru mu kazu ka kabiri umugozi wa kane, ugacuranga uhereye ku wa gatanu. Iyi niyo bita la cyangwa A.
noneho ushatse wahindura fingering ugafata gutyo, wagahera agafata uyu wa kabiri, akangaka uwa gatatu, uwa kane. Uru rusigaye rero reserve kuzafata izindi, niyo bita A. D cyangwa re open. Uru rutoki rufata umugozi wa gatatu mu kazu ka kabiri, uru rukurikiyeho umusumba zose rugafata akazu umugozi wa mbere mu kazu ka kabiri, uru rukurikiyeho rugafata umugozi wa kabiri mu kazu ka gatatu, ugahera gucuranga ku mugozi uri open wa D. Niyo bita D cyangwa re major chord. Umva ko gasona neza. Hari n'abihindura bagahindura intoki bagafata ku rukaba ruzava kuzafata ahangaha. I tuyifata gute? Uru rutoki rufata umugozi wa gatatu mu kazu ka mbere, uyu musumba zose rugafata uwa gatanu mu kazu ka kabiri, uru rusigaye rugafata uwa kane mu kazu ka kabiri. Niyo bita open E cyangwa mi ouvert. Tuvuye kuri E cyangwa mi tujya kuri G ariyo sol, none open. Sol uru rutoki uru usumba zose rufata umugozi wa gatandatu kazu ka gatatu, uru rugafata umugozi wa gatanu mu kazu ka kabiri, uru rusigaye rugafata umugozi wa mbere mu kazu ka gatatu, cyangwa ugahindura intoki. Uru nguru ring finger rugafata umugozi wa gatandatu mu kazu ka gatatu, usumba zose gafata umugozi wa gatanu mu kazu ka kabiri, agahera kagafata umugozi wa mbere mu kazu ka gatatu. Open G, open G. Bisubiremo. Twabonye C, tubona A, tubona D, tubona E, then tubona G. Ayo niyo makode open ari majeur. Do, La, Re, Mi and Sol cyangwa G. Iyi niyo bita system KGD system. Iyi system ni ingenzi cyane kugira ngo umenye amanota ya gitari bikoroheye. Do, La, Re, Mi and Sol. Okay. Noneho turebye za forme twabonye KGD system. Reka tureba n'amanota ko twayabona kuri buri mugozi, tukayabona ko ari 12 yose ari major chord. Kaduhere kuri key of E. Key of E. E tuyifata gutya. Twayibonye. Urutoki twavuze ko rufata umugozi wa gatatu, umugozi wa gatanu, umugozi wa kane. Noneho duhindura intoki turebe. Uru rutoki rufate uwa gatanu, agahera gafate uwa kane, umusumba zose ufate uwa gatatu. Uru rusigane ruri ntacyo rufasha. Uru rero rizava kuza gufata bare, tuze kubara iyi no migozi yose isigaye.
isigaye. Twabonye ko ubwo root note yacu ibiri ku mugozi wa gatandatu, umugozi wa gatandatu. Twabonye ko wa gatandatu ari kimwe n'uwa mbere. Tugiye kureba umugozi wa gatandatu ari root note E. Ubu yaba ari E, open E. Twakwimuka tugiye kuri F, urabona rwa rutoki ruraza rukabara hano. Ubwo bibaye F, shape ya indi E ni ya indi ya E. Ntacyo twahinduye. Nuko tugiye kugenda twimuka half tone half tone. F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E. Numva ko tugarutse kuri ya E. Open ni E, nano ni E. Forme ya E. E, F, wimuka nta kazu nakamusimbutse. Ufite la même forme, the same shape. Nta kindi hindura no kwimuka gusa. F sharp, A sharp, B, B sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E. Kautangia ya gitari yindi. Root iri ku mugozi wa gatandatu n'uwa mbere. Hari indi kode bakunda gukoresha iyo ari hafi iyi muri forme ya E, ariko no hari igice. Murabona ko ari bar. Reka turebe hano kuri F. Ni E shape. Urunguru urabona ko rufashe rurabara umugozi wa kuva ku wa mbere. Kuva kuri uyu n'uyu uri bare. Urunguru rwifashe yose. None reka rwifatire uyu wa mbere n'uwa kabiri gusa. Reka kugera hano hejuru. Izindi zikomeza zifate ya shape ya E. Shape ya E. Ubwo kuvuga nuku. Inani shape ya E. Ariko duhereye muri F. F, F sharp. Ubwo rutiri ku mugozi wa mbere. G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E. Bon, reka dukure uyu wa gatanu. Dukomeze tubisimplifie turebe. Ururafata umugozi wa mbere n'uwa kabiri ruyibare. Ruyibare, urungu rufate uwa kane, rufate uwa gatatu. Kazu gakurikiyeho urufate uwa kane mu kazu kandi ka gatatu. Turebishe. Ni ya forme ya mi ariko twa simplifie. Ni ukuvuga F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E. Subiremo. F, F sharp, G, kwimuka gusa. G sharp, urutoki rwimuka mu kazu kandi. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, then E. Ubwo ni kuri shape ya E. Katurebe shape ya A. A twabonye gutyo. Uruto twavuze ko ruri rizava kuzafata bare. Narwo rubara iyi ngiyi. Turebe. A. Yo twimutse ubwo root ibiri he. Root ibiri ku mugozi wa gatanu. Kuno mugozi wa gatanu. A. Twimuke tuvuye kuri A tujya kuri A sharp. A
A sharp, B, tuve kuri A sharp tujya kuri B, B, C, C sharp, tuve kuri C sharp tujya kuri D, D sharp, ugakomeza. Zose uzazibona bagarukira hano usange ni ya key nanone muri forme ya A sharp, B, C, ugakomeza. Shape ikurikira D, D sharp, naho nta kazu nakamusimbuka. Uko umeze, uko ufite shape yawe niko ukomeza kugenda wimuka, nta kindi uhindura gusa. Tutangire turebe D, cyangwa ushaka kwifatira gutya, urukaza gufata D and then open. Non, tu simplifies. D sharp, E sharp, E sharp ni F, E sharp cyangwa F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, then D. Nako D tuyisanga hano. Okay, iyo ni D, then G, narwo ruzava kuzafata G sharp, ukazakomeza ugakomeza. Hasigaye C, key of C, shape of C, then C ni iyi. Doing the fingering, urutoki tuvanyemo, ukaba ruzava kuzafata C. Then twakwimuka, ubwo rutiri ku mugozi none wa gatanu, twakwimuka C sharp, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, ugakomeza. Ariko urabona ko forme ni ya C. Ikintu ukwiye kumenya hano rero, forme ya C iri confondi na forme ya D. Forme ya C uyisimplifiye ubona forme ya D. Reka turebe nk'hano muri D, reka tuyifate urugero muri D. Dufite forme ya C, shape of C. Urabona ko dufite uyu mugozi wa gatanu, uyu nguyu wa kane, wa gatatu, kabiri, wa mbere. Wa gatanu, wa kane, gatatu, wa kabiri. Urabona uru ruvuyemo agahera kavuyemo. Kandi afashe dore dusigara. Tugiye gusimplifia forme ya C. Iyi shape ya C turebe icyo tuza kubona. Kavuyemo. Aka nako kavuyemo. Yangana none yacyari D. Aka nako kavuyemo. Twasigarana. Urabona ni ya forme ya D. Urungu rufite wa mugozi. Ya forme ya D. Nuko rwakoze bare yayo yose. Ngongera haka. Ubwo ni kwa kundi dufata gutya. Iyo twongeremo forme ya D cyangwa gutya. Forme ya D. Twakongera tuba tugiye muri forme ya C. Urabona ko forme ya C
iri confond na forme ya D. Ufite forme shape of C, ufite na D. Shape. Shape of C, shape of D. Naho twabonye ko rero wabonamo ya minota yose 12. Ubwo majeri zose ubu zirangije. Kode bita majeri. Twisubiremo C, D, E, G, then A. Ukagenda uzimanuka muri ya minota yose 12. Okay.